Empanyinfo se otutu amana eka asem hyem na se obu aso a epie adentina Adwenepahene matwemiti wa yesi emrante eye mienu bi ewo Germany ha akobo aye abaya bi efre Joyce Mensah gala na omuwie ye no ana omato no ede makwase ampanyini ya woda hoyi aye friend David aye sei ejai David na kasakasa aye si a David no pa kire se eda beto abonte se we de nyame Adwenepahene America David na num asem kire se sa mlante menu na ba akokrompo do krompo de chese o useless abem pese we kana asem kra na ba ko kan de no wa jimisene ba ko kan because adeta Adwenepahene America sa brante we betena abonte be twetwe Adwenepahene be ka se ai ena wono de wakofa na yirachi okoga na okofa na yirachi wa bra wo sa brante we o te Frankfurt na me no ka sei Sadat ona da ho yo all the way what tare Joyce to Jumadia what Germany here wo dia no because wo to kwan a won fa oba na one na tie enu na chi etin samu a David eka sa mrante menu bi emu ba ko na akodi na busua mi gina a confirm se David no suro so re ba bonten a me Adwenepahene maka Sadat ene kodi Joyce Mensah Sadat ena akọ Hamburg akodi Joyce Mensah na wo kọ no ono kire se Joyce aka kire se wo mra na omumpie enko demonstration about Joyce in ace program na oye no na nam sa brante we say sabi adwemponi ewo de trim a oba won ne tie a wonfo ba ne anya hwe a ono ba ne ti Germany heyei ono ba ne ewo fie ba akum oba no enko ba bia o ena oja oba no ho se menua ba so le o se Joyce ni nua ba e de be na koba ya Joyce Mensah etimi ka kire David se esa mlante no ba akodi no busa ho e de ba de na koba ye na se jealous bi o ba bi ala emisro won se mo wie ya aba se won se mo wie ye aba wo so no ba ate Adwenepahene ena enya meboa Adwenepahene na akọ Ghana ena so wa akodi obi meboa na wo no ba ante kromu ano sebo glass ni ba na won ntian also David afraid ye broken heart achimu nyina won say David broken heart achimu adentia mo se mo ye na wofo mo ye enawofo a mugu social media no so Adwenepahene asemba na we aso ne ti we aso ne nan na we share enam nko mo nyina platform so kowe say o mo share mo videos a me ka kire mo say mo tam ebeba mo nko mo platform so kowe say why ena share ne yoku videos ena me no ka say busumi mi asa twam busumi no twam why na share ne yoku videos basa Adwenepahene asemba ye na now we are share wisdom is speaking now we are share my brother fake love odofin odotantan na ngasi dan sasabi mummienu mumbaako atimi ne oba Joyce akoda mutimi sa connect Joyce ndi ma David tina o Joyce me ka kire no won ene enyoma nkrofo we ediu na wonim se wabudo akọ ka kire David ne se emu ba akwadu but me Adwenepahene na menim de daada sa time we time e ko Hamburg all the way abaya we mean Adwenepahene mean ni gina o na we the way sa kwa we eni gina o fem no ti say Sadat sa wo yir obana na etia no se wonimu a me ka wa asa wo na akudi Joyce Sadat ene epie se David ni suro so re ba time wo na akudi Joyce Mensah on se David estati ka asem we de daada se ai ena wo ne sa akwa ba ko no mu ba ko akudi Joyce akudi Joyce na ewo meme de yeso pomo kodwu a no yin America tuo sa akwa ba ko de ondo beko ondo Jovia be sonofo so odi ne de a meme de minim ade mi ne menka se wodi ne de a meme de minim but metima giramu aka se Sadat kwase ampanyini wei etimeja oba one ntie se bo glass na akọ wale oba na ema otwa akraman no ye ma otwa adwan no na wonim se oboto dwan akọ ne Joyce akọ da won say Joyce Debenta David ababonta ne buafu kwase ampanyini ababonta okasa adentia because wo bia wonim so akọ di nipa no wo say my sister my brother o say mle bia Joyce ne ba Frankfurt one man mo ye mukoye interview bia David na gasa no masem eka say woman no busa mo no ye fast say ono ene why do akọ di Joyce no because no kata monim but David that tell say na obi a say ono na oba na friend tio David kwase ampanyini no atena say hunu say obi a ono na sa Joyce Mensah friend still na no musa Joyce a mumie mi anofo
still na musha Joyce mumie me no to wa bra kwasampanyini eye Sadat wey eba one ntesebo glass no David ne entimi konkoso no nofo David ntimi konkoso eye no to but oba Joyce na David no ene ne friend no awotimi afro train ekon ho ewo Hamburg no na Peter no che kwasampanyini wey Sadat etimi hia no konso nofo etimi hia no konso no to dia na se David ne ba Joyce still na Sadat egusu edi Joyce Joyce eso ba botina ba kirekire ensemu ya twɛn we nya bad don sem bra botina ba kirekire ensemu is about time of Joyce Mensah trase na ema na wofo emetwa nhia emediw ema na wofo metwa nhia onse uko Ghana no onse ma David ikan about Dr. UN onse wo share obia no the way I Dr. UN koye no ebia wani wo me adwempa ide me nyina hobi but once I say David na yeka no and am no bia David no kwasampanyini wey ehunu ewo ho na ono de ba bonta begu anim ase because on the ono no de na adwem ni say ebia wo se opena wonya wo simple no sa na bia be ma bia so se opena simple sa na ono adwene tie na kasi de say kwasampanyini Sadat wey ese wo Joyce wo ba wo no me gina ka ne play say Sadat an kase num tom opomra bonten me ni me se 2023 na afi kwasia ozo time aso Sadat urafi say wanga saka cha me Adwenepahene say Joyce afrawo sabra akasa Hamburg na bra na wone no engongo twa kan se mukwa demonstration mebo a na akwa Joyce eworo no ho de kire wo no twa so nyina de kire wo to se menua so hama me wo compose oba na nte no eno kontokwa Sadat wo kono so oba na wone nte no eno kontokwa kwasiampanyini ti sawo na wo ba wutwe ama twa na she pant asa akokwa onze ko Hamburg no de we na ne kwa akoba kro mu miamia no okra na miamia no kra sa akwa de we na usi ye ho sa na akwa we se de ne ko so ansana wo Sadat we bie so atreme Adwenepahene say oh Joyce ne kwa de wadi kan ba ha o na oba ha no na ka akwa da hotel na Joyce be da bi ye nkora nkonko da fie mebo a Sadat se David ka wa bonten anasem ko se ohin David no kwa sempage no atimi post eye omumie no pictures de a me gina ka se Sadat on wa wiye so kofa bai o se asem so we na fofo e debate time we na fofo na mdom ho na ko ye Joyce ni interview na David no buafu e ba bonten adeta David no ehunu so ke me no na Frankfurt onum adentia nka se Joyce na ba platform so am granting interview na se wabo me din po a me fa mani nto because e na wofo utimi sha me twa me interview yetimi sha gasa ka me fa mani nto and respect us oh Sadat we dey say we dey brothers but abusua and some else sadaka me say and some be pie Germany ano David wa fa ma me Adwenepahene beba because ni nyina gumi na so me say ni nyina dey egumi na so no mercy 2023 we eye ka kwasampanyini Sadat no adim je ne na asama en fa no ho na obeta social media no wo ka no Jimmy ni wait wo oba won na tie Pentecost for elder ene di no e Frankfurt wo opamra bonten Sadat oba na tie no Pentecost for elder ene di no won say udrimika e ko Pentecost for aso ndem na akwa kontokwa ase na yi wani kokko she obi won say ka Pentecost for ebeje ofie wo aboso e de beje ko meji fie aboso because untua daika ena aban di dynama oba no ena wo oba no hunu se onye be mabia no no ntie wasemunti no ono ayese sa de asolefo meje wo no fo onye prayer camp umuni yakum kwasia to tisa wo ena wuja no na anam na wudi ma to Adwenepahene de onye ai na vetra bonten ena Adwenepahene de Adwenepahene on so wie yaba we de wo twetwa muntwo David de obianim se modanfo no David obianim se mo na hia etwa mo skirt na asefo me wana o se me hia mo no twa skirt da dabi amafo mpo etage me de me kan ho mna bi atwam sai ena me kan ho bi ena mko bo Joyce gala amafo tage me de me kan ho sa bloggers we Germany ya eso makobo Joyce gala wa bla time David no ba bontena mesre but I was waiting for the perfect time and this is the time it abuso me jina kasa me Adwenepahene Joyce me so no fo mpo da Joyce Mensah na kasa be di ho dance me a decent guy ayesa krofo no eta David no asina ontimi entrance no David me say wa fa ma me medical na so da Peter Anokye Sadat kwasampanyini no ana one Joyce akwakoda enti wusro so be kan kwa post on pictures me ka kire se wusro a mo bi an from back door
enko jira gasa na jai na brothers David mean say oya obi wo mu sa nkrofo we adiwa bro nkrofo we adiwa bro o ma nante kwate so ache o ma trete woni je so ache e wo Germany ya kwasiafo we etime twa e de twa na ma adi na se twa no mu twa no e de twa na ma e na o mo ete wo mo seresere yesrew Jimmy kwasiato te se wo afre na wo kam David afre na wo kam na kwase Sadat na minim say wo de wo yakunkuro Sadat na minim say wo de yakunkuro na minim say wo de ya wo de ho dwopa o na say oba na ne te na wo be ka me masem ni nyina no say wo so de my sister udi wo nua ba Sadat say wo agasa wo nua ba Joyce Mensah say wo ne na dapen wo ne Joyce Mensah adapen ena abrante wo yire no anasa wo mpra no me ka che ne say ena wonya steady pa na ono so wo ma amanfo enko hwe ne nsem because sa ensem da bonten no ano ahye ensem etwa gu no ene nsem a David no kwa sempanyin no a woto na me kwa me kama asem akamene ni asem o kwa sempanyin no wa me kama asem a me adopa akamene ni asem kwa problem say ono ankasa betena bonten adopa trinwi ya 12 adopa trinwi ya this one e de trinwi be na good David wuti so but one ankasa kwa ho sai mbobo David won po say mbobo because what Jimmy dodo ntina wonim say tama Joyce ne ka kire say sa ngofo mba akwadi no say na feeling ye nti ahyew mu afre na ade pia bonten na wonim say me we post picture dem lebe twema na me kam tim say asem na si asu ena wo fo am na mambo gala ena wo fo am na mo a the gala group maka say hey Sadat afwe ye wafe afwe we wafe on say ekoba ye no mo ansa mu David ya na da beto abonten mo David ya na da beto abonten say na anu ye mpo na obi akoso no nofo na wo Peter Anokye Sadat kwase atoti sew etimetra abonten na Adwenepahene ene na se na Adwenepahene this na Adwenepahene we eso wo ball kan Mensah dey wo ball kan wanza umpote wa ofumpo no oba na wona ntimpo timi fa o Sadat ofumpo na wo fie onpo no oba na wona ntimpo timi fa ofun adentia na kwase ampanyini wotimi di obi na wo wira den ade tete line David so na say wa Jimmy pa o say wa Jimmy pa etina say wo Joyce no to na ama na mfo didi di rough sa Joyce Mensah say wo to na ama na mfo ka bom edi to ne ewie ne asama be ma na no oya no aba bonten be di watem aba ka cho say from amafofole na wo wi asa aba bonten be ka san na wo de uni tawa ade be kun na ni tama ade be kun a nka wo di kan starting to kwa ne ma brante we say so kana no tumebo a wo so kana no tumo ba ne de so kana no nya de entum meme nua ba no wrong is wrong say wo timi pama mema enawfo etimi kabom ene wo de dadie guys eso ba botina ba kire because wa gasa na wo so ka kire ne abrante de aduaba ba peso Joyce Mensah abrante de duabo aba peso say wa ka kire na weni we say nti sa na mo ye eno tina Joyce Mensah wo so le a say David ne kire say Joyce ne efro say bla ne twa skate pe eye die na bekoso etina ese David ye Joyce na ka kire wo say one omumim ba akwa dade a ena Peter no kire na nte Frankfurt wo no enu ntina ahyew because obonidin de kire wo Joyce na ka kire wo David say Anokye ne nada Anokye ba no wona horo no hona Anokye kwate ebre no force no ne dai Anokye kwasempanyi ne we Sadat Joyce Mensah ho Joyce Mensah horo no ho wosi me change matade betuma chima me na abonwa say akwasempanyi Sadat we akere tintim wode kwata fa na chi ohu ya no odi no say my brother my sister wo wie ro akonoto abepo wa no Peter Anokye Sadat wa bepo wa no but wa ga so num ton na wo kaaye na Joyce no so aka akonfirm e de akere eye kwasempanyi na wo Joyce na wo fo omotwa ahia adiwa e de ben kwase ado na abudi ma David kwasempanyi no ya
wotimi wo ka kire ne say omu ba akwa de adu wan say wa expose on we de nke kata so na ka ja ya tre ba bia adwene wo nke ya ka ho asem but wan gasa ene wako eye India okro wo na afa India okro say binim say koteketu adi ususu a wo ba tena bo te be ka ho asem say India okro adi wa wi a ka ko no tumwe na say ba ko no e de ne fra ne say ama ba ko no timbe fra wo kwasempanyi Sadat no e fra granted interview ema interview no mu no ukobo kwasempanyi David ne din enye ne din na ukobo na ene yawo but ene yawo no mu say enne no wonya wonni ubiem na Sadat egusu ediu David ne yas na wadi nipa na wie wodi nipa na mame na ugusu say di nipa no na I my sister my brother ena mukuti Germany ha ena mo ye mboa ente ne David na ba abonte a ojimi no David wo wie so wo wie ye o ka se atwa bia na ekodi wo onza na wofo ne nyina no omayan 419 omanfo mani antuo omanfo mo yire mo omo girlfriends mo amra o Davido but eba na ono omo atimi amiamia no oba na omatina David na ka wokra na da onyame ase Jimini said Peter not take kwase Sadat we ene oba sebo grass we potio oba no bonnet tie no ne wonya kra oba no no tie no ne wonya ketekete kra na ka Joyce na akasa na toda medine ho yaw Joyce Mensah no na toda medine ho yaw kire say because oba kama we na kwase ampanyi Sadat we oba we no nte fo tantan we empo atimi de sa oba no asie fie edna shamrem enam Sadat yere no oba no nte no ho tanti no fa ne mpia bonten ofa ne nkyere nipa odna hye kejim Sadat ede oba no ahye kejim ne se asa kwakuo se kwase aba sei ena wo Joyce kama we wo jeja ho ena wo no abebepe edagum fra wo se unu ya bema adenti na wo so mo dom ho nanka David ne buafu dendene adenti a Sadat afro agranto interview ntine buafu enye interview no ene yawo no mu David ne yase Sadat adiu no krepa na meka kire no na omo se hia wa on comport yourself na omo se miamia rough off adenta Joyce David ne onam David diu na wo sha Sadata wo sa miamia nofo Joyce wrong is wrong me David ne me dwano me mpanasem wo jimi kire se me Adwenepahene so kan kwasesem kire me a o me no nya da call but ewiase no yes se wo ya ade bia fatu ba bia eda pepepe Sadat na oba ne ni wo ena wo fru train to ekọ Hamburg mebo a tie efru na ekọ Sadat o hia Joyce okokudi no nsema David ne de ba abonte no me Adwenepahene maka se efru na ekọ Sadat hia Joyce okudi no eyen habit en suban because onim say wo pe bia pepiagu no nya ba bia pe eso fru train my sister ti wo za wo hwe ya Joyce ne ba fa for na David e man chance kra Joyce ne ba fa for David man chance because David na yam hye no osuro onu say hey enkrofo ya betwa ahia ye bedi no enkrofo ya betwa ahia because Joyce na ngasa enum asem aka che David no na David ne di abo abepie so ti Joyce Mensah sa woto ni nyina no sa kwasampani we wadiu kwase we ade obi ahia no beso no fo sa David ne kan David say obi ahia ope no wa beso no fo mebo a oyo ba o da cho power le yo oyo ba we power le tie se wotimi tototo no mayi so on tototo no mayi a sa kwase afo bi mu sei e de ma mo ho otan e be hye fie na wo na ho ofe no ye do ba be experiment ena ne David ibu ofu a ono abonte ne tira bom say hey broken heart mo promise abusu abaso ameka for tap send eda ma tap edwuma de ku a o maso ya asana person send this car de ko efie nko ade a e wa bruche de ko Ghana tap na ameka for da ma o first time use app na be hia promo code e ya Adwenepahene no obo agum bunya discount kama what ase na ameka for health yes so ide eda ma health yes so e de UK what ase wa bo ma trinwi anyine from trinwi aye na ha trinwi aguro kama ko health yes aso yeso be use edina Adwenepahene anasa Beki TV nyame boss ro boss ase won hira wo onto nkwanem na Joyce Mensah menu abai wa berewu
obakwa sampanyi we so adi obi eye Peter no Sadat momra abotem yi mu ho no yesa me Adwenepahene 2023 we me we agan utwa no metwa peace out Adwenepahene otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi